Agent 540! Napalabas saan anasurutan ni Olga Tivan dagiti kidnapper. Nagdiretso nga rodan iti police station tapno paiblater na tinapagteng ti anak na. Inawagan na ni Buddy ket pinabasol na pa iti asawa na iti napasamak. At adan anariribukan ni Buddy nang runa iti kinasarita ti mama ni Olga. Imawag ti agnagan iti Edo. Imbaga na ken ni Olga mangisagan iti 3 milyon na pesos a ransom money. Imbaga ni Olga ken ni Buddy ti may papan iti panangirwarnan iti kwartada iti bangko tapno sakad na ti anak da. Gapu iti dayta kinasarita mo ni Leonardo wenno Agent 540 ni Olga. Itagagayem denggen nyo ti tuloy ti serye tayo italawas iti drama tayo anapauluan. Agent 540! Ibagam kanyak tinagsaritaan nyo iti kidnapper. Suportaran ta ka. Para matla iti siguridad yung agina. Mabitlan. Hello? Hello? Mrs. Solis? Onya, naisagana mon tidawdawatan mi alam sa money? Wan, ngam sakbay tiyan nyaman ng ibagam. Kaya't ko makasarita ti anak ko. Uy, sigurista ka mo ta. Natural! Bueno. Hello, Mami? Oh, Jinky, anak! Kamusta kan? Sinaktan da ka kadi? Inan-ano da ka? Saan da ka sinaktan? Nagdak ditoy. Kayat kong gagawin. Umay ka yan, Wan, anak. Umay ka alaan. Kunang yung kledo. Da kayo ka nag-ibang ibagan, o kaano tiyo umayo. Please, Mommy. I miss you. Umay da kong alaan. Iha, amam ka din noan niya ang lugar di tayo niyo? Di damat ibaga. Noan niya ang lugar dito'y, Mommy. Hello? Hello, Jinky! Hello! Gustong day jaya pa nagsarita yun. Dungag ka na yung bag. Ibaga ako no sa dino ti pangipanam iti kwarta. Diyan, no kasano, ti panagkita yo iti anak mo. Ibagang walidan! Aganat ka kumahani. Di nakpakadanagan. Kabailak na ito eh. Agtalagkakan ka, Olga. Ngam di tayo makasigurado. Please, saan da kasurutan? Da kayon ti mangisarasarak iti pagpagadan mikin ni Jinky, no di ka agtungpal iti bilin ko. Olga, iha. Apay no'y pakaambo tayo kadag iti pulis na ito eh. Delikado taramidam. Mama, anya kayo kati? Sige, papaanak ko na. Ulitak, urayan nyo ti awag ko. Di kay sumurot iti papanak. Buddy, bye-bye am kadilatan ti asawam ngag may maysa. Ayat sirbim nga ba? Di kayo madanagan, mama. Pare. Mapantan pare. Nana, ore anyat mapasamak. Di mi bye-bye ang tagina. Pudnutikin na na, mama. Ala, mapan kamin. Dahil pisigod nga armas mo, Bobot. Isublikon kan ka. Thank you, boss. Talagamat nga isublimon kanyak daytoy. Taawanin ni Melay, akabalay ko. Makikadwa akmanin ka na kayo. Boss, maganata nun, Jobeng. Bas. Ingkalaan dito yan. Ni Bobot, ti makamukan ko na. Boss. Bobot, amumon ti aramidem. Wan, boss. Ngam awan sinaur, ha? Patas ti bingay, iti maala tayo at 3 milyon na pesos sa ransam. Amam muna kon, Bobot. Kakadwa, agsagana kayon. Mapantay mo iti lugar, apangalaan tayo iti kwarta. Day Jayan Olga, nagsardeng iti batog ti kakaykaywan.
Malaya nga makita ta dito eh. Tamatan nawagan ta tayo na. Dumsagan. Bit-bit na tibag nga ayan ti kwarta. Pare, dumsag tamatan. Adayo ti distansya manipod dito itian na. Ngam agarudok tanyo masidag. Magnata iti kamarapaitan. Sige, maglingtagtan. Sigun iti imbaga na nagtulagan da. Iti marker ti kabangibang abarangay ti pagsarakan da. Ngam, mas dawak. Apay adimsag dita. Omangan sana po no ti imbaga na kadata. Patsik asan anagulbot. Taktika na laki di data. Ala pare, mapantan. Dayjayan ni Mrs. Solis. Bit-bit ng tibag. Boss! Naglapsat kat gaya man, ti ina di biktima tayo ngobing. Boss! Hindi sunan ti bag iti abay ti markar. Maparak ka din? Siya akong di mapan. Nagsipot ka. Amangan at damat na limod akaduana. Kat terundak. Ne, mabaliwan nga rod ti plano, boss. Kunak no, sakti mang pick up iti kwarta. Kasanaw, no, adangag paiso kadwa ni Mrs. Solis. Kat paltungan na kayo. Di... Mabaliwan ti plano. Kapot ay babawi tayo, Jay Ubing. Kat iraman tayo abiktimaan ti inana. Boss! Kursunadak ti ina ti biktima. Iso agsipot ka. Siya kon ti umasidag kini Mrs. Solis. Napanin ni boss. Anyan, talaga babae di pagkapsutan ni boss. Ha? Ada dua tao ijay. Punterian na ni boss. Boss! Kumlap ka! Sakit awanan pa in. Dito nagtumpal iti bilin ko. Lalaki ti badi ti nakita di nagpukaw o lalaki. Ha? Bit-bitan jay tao ti bag nga ayan ti kwarta. Inaladan. Ada ng palto iti lalaki. Kat naibatan ng jibag. Oh my ayag kayo ko. Hindi mo yung bantag titibolok o ko. Alam di anak ko. Patong tapaltog mo! Alaan ti paltog na. Kat pumanaw tayo dito eh. Pero boss! Kabayan! Boss, di kwarta! Nakalagay kadwa tayo babae! May amon. Tulungan lang. Oy, boss! Pagkatantan ni Mrs. Solis ay adayo dito eh. Oy, boss! Pare, Hawandan. Sa di na tinagtuwandan. Kaslasaw ka nagpukaw. pare. Talagan. Nakitam ka di tinagturungan na. Ijay, darasan pare. Inkuyog dan tasawan. Surutun tayo da. My God! Nasakit dito! Huston, di na akong kabilan. Kinunam, ang makita ko ni Mami. Ngamawan mat gayang. Bad ka! Urahin ta. Madamdama lang. Umay na kanalaan. Dito iti imbaga ni Uncle mo nga Edo, apang sukunan ni Mamim kan ka. Inalbudan dak! Aguray ta ko naklangarudan. Agyaman ka kit di Ta di ka pinanawan. Awan ko matikadwam ang manguray kan ni Mamim. No pinanawan ka. Darasa, babat. Tumbukan
kayat. Nih, apay? Alan, tubukan kayo dito kartuang mga obik. Kayat. Oh my God! Ay! Di nagbayutan! Bad ka! Bad! Dalam! At day tatitak siya naglugaran da. Kasano da ito yan? Pud no asaan da na alatiran sumani. Karamanan ni Olga biktimada. At daman itan asidirin nakti asawak pare. Di mo pukawan tinamnaman bali. Agpaliw ta dito Nalabit mi iti asidig ti hideout da. Oh. Agdamanin umawag iti cellphone mo pare. Ipuisit na babae. Asino? Ni Melay. Oh, sumbatan nga ro din Isulakit iti mastermind iti daytoy. Uwan pare. Taktikap daytoy a babae. Anya taramidam? Alilawag. Hello? Alam mo na. Kunak lang na di mo sumbatan tiyawag ko. Ito lang nga nila isublik to yung SIM dito yung cellphone ko. Kamusta ka? Kumusta tarupam? Hello? Kumusta ka? Kumusta ti asawa? Kanti anak niyo? Awan dan. Nagsina kami ni ti asawa. Pare, anya detan niya bagbagan. Talaga? Lukas na. Nawayatan ang mga ituloy itinaputan na ayan-ayat na. Wen, ayan mo ka di. Kaya't ka makita. Oh, thank you. Thank you. Umayak di tayan mo. Uno, sikat mo dito ayan ka. Urayan na ko, mahal. Agwasak ingkan kadam. Sumagputak di tayo ingkan bigat. Sige, urayan ka. Umay ka nga umay Kailip ka na yan. Okay. Sige nga, Rudan. Agrobata kita mo saan. Bye. Bye. Tidang namati adagos, pare. Pare, anya ti panom? Apay akas jeti imbagam kinimilay. Mami! Isunan. Di ka nagsangit. Uray ta kaduan ako. Kunak no agawid tan. Ampi adito yung matla ti pagturugan ta. Agawitan ko na ta. Anak-anak, maturukan ha? Maturukan. Mami. Nakaturukan ti anak ko. Ti amo na. Awan dagas sa mapaspasamak. Di na amo adandani akong nanay. Nakaturog gaya man ti ubing. Naiturog na ti panagsangsangin na. Apay, anya ti basol mi kada kayo taramidan nyo ti kastoy kada kami iti anak ko. Anya ti atraso mi kada kayo. Nagpintas kan. Nagasa taklaunay. Numagunod ko ti panagayat mo. Sumbatan ti salutsot ko. Anya ti atraso mi kada kayo. Sumbatan lak! Nukasta, saan ka nga gawid? Saan? Tanya ti rupak may sarang ko ti katugangak. Tinamnaman, ket sumangputan ti apo ko na asi sa salunat. Hanggang gayam. Pati ti anak na, ket nabiktima gayaman. Unyarod pare, dahito yung tikadaksan na patas ko. Napayak. Pangasin, tadi ka sumuko pare.
Ispalan ti ataginak. Uwan mat. Siyak pa iti kunam. Dakkel akarit iti kabailak kas sekreto daytoy. Dilay daw dawat ko pare. Sapay ko matasan daadang ran ti asawak. Kang runahan ti anak ko. Sapay ko tasaan pare. Amangan lumapukaw kong tilimbong ti panunot ko. Nadada ka sa mapasama ka dakwana. Siyak takim basol iti daytoy. Basol ko. Pare. Sankit din. Nagbatad. Basol ko ti amin pare. Awan tagbambantay dito luar. Agkurkuri demdemat ti silaw dito ipagpwis-pwistuan ti agbambantay. Ako eka, cellphone dito nakaparabaw ilamisaan. Anak, ibusa kadakos kat agsubyak itayan jingke. Sabay lang kumatawan nakakita kanyak. Agyaman ak. Maaramat ko dito ang cellphone. Kontakag ni Agent 540. Anya ti agur uray agasat ti aginanga Olga ken Jinky. Anya met ti aramiden ni Buddy iti panagkita da ken ni Melay. Gagayem, denggen inton bigat ti paggibusan ti makalawas a serye tayo iti drama tayo anapauluan. Agent 540 insurat para iti radyo nila iti Astudillo Aquino ken itimet direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.